Ubwansu bw'omugusi. Igoreli tukolia Good Friday ngakena ndo mwancho murigeri yango kwarigania semesa ya mangana maya nyare gukumanyia gati yari twabere to kwariganire kurwa semambi yare ngentambe litukeliga aliya Ijumaa tariki 15 omutinyo kana umwaka bwikiri bubere na merongebere nebere na mange abereka gukorekana nyara bono tariki echi naribono cyari tariki cyomwelyo asabantu kulike bo yakire ni cyabo cyesimi oyentaliboni go cyari go cyogosiye ko kolende bono ni gabantu baguchikwelikia gwetera asenchira yomtandao online registration kolengana ne kyombekeli yagetene tamangana ayo boerania communication authority gote OCCA nego chinga kichibo igobono bamentreme tinyende 5 no yomo goikumutinye komisariki 15 ene kikiro monto bweri kiribogia sim card yaye ayo amo nenda mange na kwariganire twemanya senchira yoboikirano olitokubwatirana nere kurwa sumunwa wimanyiryo igakorokwa Joshua Auta na nchereterana igonkorokwa Vincent Onyancha. Aiga tiga tuchaka kumulikira amangana siasa tuchakere kurwase bunge ya Nyaribari Masaba oyokuriye kirigo kyobo jumbe kurwase nseme yojeri onsare igobona aboli amenye benseme yukumubwati ya sobo chori obone bole bosyo eligo chikoba ikarania magendro gwetera se kyama kia UPA omuliketo brand saginisena norobochi rwase nchira yoboikirano Magega y'umugabana bwe county ya Nyamira omoske Amos Nyaribo uyuboigoro murabwe kyama kya United Progressive Alliance Party UPA kumanyekanya bene kyama kiritskura Jumatano asomoye gwariganitwa se county ya Nyamira uyuboigoro tetama babwatani be kyama kyo nigobono oyokoryo bojumbe bwa Nyaribari Masaba gwetera ekyama kyo moske Joel Onsare gesuka ayasokire nagotegia ekyama kyo anene mono ababwatani baye bakoragwa no muwaziri bobolendi boime omoske Dr. Fred Matia asebona chikire ko baraba Nyaribari na kubaso ya sesa igenya yomogusi kwene kale cy'abantu bayito batwara omorembe asikinga kigiye cy'ikura twatorera abantu mbabore yasebya mahawa nanche kyamakyane ntenene na kerokyo ne kyama kya UPA ngo sabanga abantu baminto na barabuo banche kwagacha gutwagacha ekyombekega esaiga yomugusi gesukani gobono achikire go chakobeka ibikoroto byo mujumbe obono Nyaribari Masaba muskazekere machogu ase okogendereria gokinia ibirengo byo bogimo bwa Nyaribari anene mono gokinia ibirengo bye kisemi ensemeyo ibikoroto biria abekire asokoregasi Nyaribari nabonko bibeka na nabikonsana asokorera Abanyaribari emeremo na ende nimbe nobo maenenga emerimo ya Nyaribari eri menene erengeto muchumbe ninte meko yekora bune constitution ya Kenya goteba egere tutware equitable distribution of resources to all wards cia Nyaribari Masaba abantu bonse banyore oburayo buya chinga kiechechyo niko gesuka amotogirie omoske Matiangi ase okogenderera kubwatania abagusi abwase boiga chikirego cyakobwatesia obomo bwa Azimio One Kenya Alliance ase ganga yokora ense yega gwetera omoske Raila Odinga nerebe nga gwetira sesa yeyega oyo minto Fred Matiangi our CS Interior
nere naria arache konyora ribaga ase obubui buri turamoe gwetera ase abantu abange abachumbe aba MCA kubwe kirugekeiga kurwa gusii ne chinsinyo chinde na into tomoe ribaga asago chigotenena asitugo chigotenena twense na into koboria abantu ba minto abari abago chikorose serikali une serikali turochiga ngasero chigochia igero chigochia asmio na ariko tebe abantu ba minto nga inawesekana na into chigoti usiko na ando yo minto matiangine rurachikoba omanyira mangana amange urachikoto tebe nga iye binto bikoro riguchia Ingo reporter ya Ndizi TV Ereterian Brian Sagini Isena Mbiamono omurikito Brian Sagini Sena hasorobochirwa senchira yubwikira nubono gotigara boigo kumurekera mangana rengete siasa tuligereria ngo ayagenda tokolekana sobocho ryobokewe nominations ase kyama kia UDA abangeni go babere bakwe murungania igore nchirobocho ryobokebwa babere bagokoleka na abande nigo bagokerete asoko ticket ya se kyama kia UDA robocho rwa senchira yobwagale kumurekera mangana siasa me ya UDA buna Ndemo Steven agotomanya Gatiye bitirase mwana siasa ndebwensi okoligie kiroga sobochori nogo ikere tiketi ye kiama kiaye Gatiye abaroneri bagusibu na chingongo chinde chia Kenya mbanyale tikokokera chinchira chokwena chitiketi bunoko igwana na Gatiye abaruanereri consensus okwena nugwe chitiketi ya Mase ya mo direct nomination na gotumeka chikura chia maoni gose opinion polls igekere party egotebanga nkoero yomo without consulting others igotoigwete ngo no moichano eyene no korutesike democracy eri die mweterete igegentokeria twatebi kuna Catherine Muma gekoro consensus ntogetageti twabere tayare twebangire echikura tutagete chiekwa abantu bachora abantu babo through democracy eri constitution article 1 ngakibono to kokoleru nomination tutaraita babanyene kya basaja bande mbale ngoro ntoligo cholerwa igo twatagete bachichaiga oyo kobwabu erwaiga tumanye oyo twachori noro lyo magega yechinchira chinyinge chokwane etiketi gosinya nige byama bya ODM na UDA byanyara kwarigani chikura cha mchujo chimanyekaine buna nominations Nonyaigo imechande menge kwene kivuna chikule chiongo kolekana chiraso botwereru nchiarolekane taase chinsemo chinyinge ejo abaroneri bebirogo na baki chikura batago kerete ekarona chirega wake kura ya mujucho bagonte betirege ri ane ndiye mbaka na ichanire sana na kumiri sana yentekyo bona njira achire no kura tinga geti lakini baada kebisa magana ayibale teri tari ane ngakero murai Kiama kerio dia mukorugoro kebwate kana buyega getoretere chikura kya muchucho asomorembe twake tobwe chikura twechorero murayo ito chikura ndoje ga chigenderete buya seidonge komo twatare na magorope kai bitu bine migenderete bona twasini shida ile komo aruningi kira se bandu bagenderete abunga kishida yato asoko ngusana na kwaro konge Nigo boitenelire chibodu chobo choliche byama bya ODM na UDA by negative na ngotumeka balichinjera chia bene cyo kyani liberera lya kisiasa chinsemechyo eryo lirathana byama semingia chitatumegeti. We've had to postpone a few areas that the chair of the board has announced here, and we've had challenges in between 100 and 200 polling centers out of the 16,000. Magega yebya makwana na chitiketi chokorwanere biroga se chinsemo chonsi chia Kenya nigo bono abairuki chibendera bara umerane na abamwe abokorwe byama binde asobo cholyo bonene Kolipotere taseni kia Ndizi TV Elietaliane Ndemo Steven Biamono Ndemo Steven asorobochirwa senchira yoboikira nubono gotikara boiga samangana rengetene kyama kya UDA aboigo no bochorio bokego nominations obwabe tebo gokolekana litukulie goro tomolekere meye county ya Nyamira uyokolie kergo kyobo MCA ward ya township gotoka meye county ya Nyamira amanyakata na Bernard Mogaka ligabwe tobochori bwime bwekero kyobo MCA ase ward yo wetera se kyama kya UDA nigatebire bunana ali no kwegena
kwina maiga yo konyara chikura chinyinge na ababwatani bekyame ikikumoiti buno mu Rwanda kwiruke bandera ya UDA nale no kwegena sobo cholyo bone bole bosyo obogo chikokolekana mutinyo gatano na gatatu mwako yegabu ichiri bubere na 22 na chikobo muraina ko bomubuyi asobo cholyo bo na korai ward ya township. Mimi naitwa Ben Mogaka. Leo nilikuwa nashiriki katika shindano la nominations katika ward yetu ya township ward. Na leo nimetangazwa kama mshindi wa hizo nominations za UDA hapa township ward. Fikapo mwezi wa 8 tarehe 9. Mimi ndio nitapeperusha hiyo bandera ya UDA. Menya na wale wengine wa Azimio. I believe it's the best part na watu wote hao young people waingie huko ndani tuchape kazi pamoja ili mambo ya photo up sasa mamboga na watu ya bodaboda watu wote ili na bogo kumurekera mangana siasa twire nemeye county ya Kisii na se ward ya Kisii Central omunya kirobo obo otadiki omanyakante na Jonathan Mumanyo nyambo ni gobona atebirago chi osinigeso kiria sobochi kurwandra ekerogo kyobwe MCA kurwase ward ya Kisii Central obuno omwe MCA otabwatike kiamakiria kurana kerokyo gose independent candidates ni go Jonathan atebirabuna eganga yaye nogo chikoleto obosyobogia ase ward ya Kisii Central egotoka meye county ya Kisii oroboti oru asenchira yobwekirano umunya kirobo othadiki Jonathan Mumanyo nyambo nigatebira guchikoligie kerogo kyobwe MCA ase ward ya Kisii Central asatebire buna okwo nokugania kwa bwatani baje abo bamusugumire eliokoligia ekerogekyo bona sugumira umuntu n'abantu bari bananchite bantebingante nene obwe MCA Kisii Central esa uriga Central naona abere ngokuna chinkoro cy'abantu abandi. I'm a chairman of a third key community-based organization. As you are aware, to avere tokore intervinge, including a birthday ane last year, ngwa kire serikali mbiamuno, na agete police station yerangi ya Kisii Central, and ngwa konyo na community, abantu ba community, na kanete bakangakera. But I will give these thanks to Charles Matoka and the Matoke family because never unfunded it, so that I realized my dream yo konya bana bali nechisel chikoba chikorokana chingia nigo chinga kecha tebirumuna gati ya baria bakoligie kerogekyo ime ya Kisii Central Wilfred Monyenye na Keva Mogaka amo nabande na areta yari gokore miromo na barabuo kolende niga amaonchererio aganeiri ase ward ya Kisii Central. For example umuntu naba ari kombori ngabona ngukumanyese I've grown in this town. Munyenye no musanyone nandenga ange my father figure. Murefu no musanyone ega kondo ko muswahili. So these are people to manya in this town. So if Tony were right leaders, right leadership in Kisii County, na botogo chenchi county. Assignment rebuna ogotena kwaye buna independent candidates nigo arigetia basai na boroboko nyorra libaga elyo kuroborai ase county ya Kisii. Nande nchogo swakwane as an independent candidate tindo chinga nkorente any animosity was obobase town. It's only that I'm spicing up town yebo kenganaki obogambi na boko chako chenchi around it because to avere to korera ya generational change. Jonathan ni gatebirubuna na chikoligereria mangane chisemi kubasira abana batari kwenyara gati ya yanda mange boigo aya ni gagocha maega y'abarwandire batabwate byamagose independent candidates oikaseke gambero litukuligoro asokogani kwabo bayegwalibaga asokorosyo mu bwabo bwagesiasa. Vincent Onyancha, Ndizi TV, Emesa ya Amayia.
Na gutigana na yubono tigatumurikire ensemo yobochenu omuri kyobatamba ze wizara yobochenu Susan Mochache ni gateberu na serikali nigo yarure shilingi bilioni sana nemo ogocha somuro buli bweni cha F elibono abantu kwelikia eligo chikonyorobo korere kurwasinya gitari aho ane chinga chiria chitali kwenyara kolengana na Mochache ni gateberu na serikali ni gebige tumuro buli yo asenchera yogo ikeranie birengo byobochenu asense ya Kenya asoko nyorobo korri wense na boigo korri bwango oetira somoro buri universal healthcare nigate birgo ikiraboni gachinka emilioni yemo nigo chiri kiria somoro buri yumaige ya serikali ko bwatoka chibese cyo nigachinga kichibate birebuna igo baligete boigo komenda chinka chinde chiri guchimibere amone merongebere asomoro buri yo kolenga na Susan Mochache ni gamentre ka gote buna serikali ni gerigete kulikia chinka chi milioni nye asomoro buri yo elikonyara konyorobo koribwa bwango anene asomurubulio bo NHIF. Lakini usajili huu sasa hivi ambao tumeanza na familia milioni 1 na mwaka huu tunaongeza familia 220,000 ni safari ambayo tumeanza ambayo serikali inalenga kuwasajili wale ambao hawajiwezi. Na kwa sababu ya shughuli hiyo serikali imetenga shilingi bilioni 6 ambazo tayari zimeshalipwa kwenye shirika kuu la bima la afya NHIF ili wale ambao wamesajiliwa ambao tulikuwa tumelenga milioni 1 waweze kupata huduma hizo. Na boigo abaraya basubati bono nigo baganiri Azimio 1 Kenya kumuke getambokero asoko mwali bagomo subati mathakarua elikonyara kubwaterana na Raila Amolo Odinga asobochoryo bonene bole bonsini go batebere buna omusubati na bwanza kwali bagali yabene elikowa omokonyo Raila Amolo Odinga gose running mate ya sobochoryo bonene bogochyo koleka no mutinyo 5 na 3 abasubati abasubati sabaraya babasubati nigo bomberana litokoli lero sabatu alege kiabo na komoetia mathakarua oyurio gochi kubwatana na Raila Amolo Odinga asobochoryo bone bole bosio buno mokonyo yekerobochori bogochokolekana. We are a great country with a lot of resources, both human and otherwise. But we are a country with a deficit of good leadership, uongozi bora. We are a country with a deficit of trust, deficit of leaders of integrity, deficit of value-based leadership. And when we talk of a deficit in the leadership, don't you forget that it is we, the voters, who select from among us the leaders. It means as a country we have lowered the bar and we have accepted that anything goes. And that is why all manner of persons can stand before you and seek your vote, and you will lend your ears. Na umurai wenso musiguru Kenyatta ni gababuriri abakenya kwene kibunango chora abarai bare chikobekerania magendro anasobochoryo obonene bolibosio elikonyara gokore mechandelie egenrete koyebwatense ya Kenya asenchire ya moyo gochigukini uchumi nigo chinga kiechuru Kenyatta abakagote buna inachinga kyabakenya bonso wento kwigura maiso elikone kiningora chikubara asobochoryo boniga ya kwantiri tukulegero ekaranya linga senyumba yoburai maiga yokomera na bwatani bege dini yege Islamu achinga kyecho niga betega kobagania bakristo bonsi amaya chinga kyechiga chia amatuko yogo chengeroko okobo kwa Yesu Kristo anane a Good Friday na boigo Easter Monday. Tuna amani, tuna maendeleo ambaye tumeweza kufanya pamoja, tuko na umoja na wananchi wako na uhuru na demokrasia ya kusema yale ambaye anataka. Lakini zaidi, wananchi wa Jamhuri ya Kenya wana uhuru wa kuabudu na kuheshimika na dini zote kukubaliwa bila pingamizi ama ubaguzi. Na hiyo ndio msingi wa taifa. Hiyo ndio msingi wa taifa. The fact that any Kenyan, wherever you may be, whatever your color,
whatever your race, whatever your religion, whatever your gender, that you are free and feel that Kenya is your home. That is the basic essence of a society that is moving in the right direction. Kazi ya kujenga taifa sio rahisi vile watu kufikiria. Sio rahisi. Ina mawimbi mingi. Ina mawimbi mingi. And it requires a steady hand. Not a hand that looks at everything from a selfish point of view. Not a hand that rather than seek to resolve problems, you seek to look for somebody to blame. Now, if you're looking for somebody to blame instead of fixing a problem, how can you be a problem solver? You are a problem identifier. Yeah? And this country requires problem solvers. Kwa sababu hakuna siku hakutakuwa shida, kutakuwa shida. Tunaelewana? So you need people who are willing to pull together and solve problems. Solve problems. Because that is the only way a country develops. Oigo chinga kicho abareba baisilamu ni goba chagete chinkwana chiabene na kibago chikoligereria nande na kyobo chori bura chikokolekana somutinyo gatana gatato bare yabuni ko batebere bago chikoene kibuna chinsemo chionsi ngo chigotwara chiromulembe asibanyarete kwa bolia begendi babo korario mulembe kirengaki obosio obochorio bonne bogo chikokolekana omutinyo gatano negatato. The agenda you have of unifying the nation, and today you have brought us here as a community, that is a great agenda. You'll be rewarded by the Almighty God, and I believe this is the right agenda you are doing. So nataka nikwambie kama Muislamu kutuita hapa unatambua kama Kenya ni nchi ya dini zote. The Muslim leaders have begun a country-wide consultations on how to participate appropriately in the coming elections. After these country-wide consultations, which, Your Excellency, for your information, we have already had consultations in Nairobi, we have done consultations at the coast, and soon we are going to the northeast and the rest of the country with the aim of actually appreciating the challenges the community is facing and identifying possible partners and friends that we can work together to transform this country going forward. As we enter this last phase of electioneering process, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to guide and grant you, Your Excellency, with wisdom and fortitude to take our nation through a peaceful transition in the next political administration. Na chinga kicha yuagenrete tumulikirebo igokorwa sensemo ya siasa nigobono abwatani ba UDA baikasamaga chama na yekiame kimirimo cyo Nairobi Asla Center ilikonyara kwemburunganiria bochori bwemego nominations botakolekaneta sencherere yobwasio no bwasio ko ngo bate uno gwanjerio konge nigo kwarro kanta stebito abange bahubanyarire bagoteabuna baganetio bochori bweme nominations bwa UDA chia koirorerwa. Kwa mheshimiwa anaitwa Mheshimiwa Dennis Kenare na mimi niko hapa leo katika kituo kikuu ama makao makuu ya UDA hapa Hustler Center kuleta malalamishi yangu na malalamishi ya wale competitors ambao tulikuwa nao. Kule Westlands, mahali ambapo panaitwa Karura Ward, kumekuwa na ma-aspirants waine. Mimi nikiwa mmoja, tuko na Mheshimiwa Naomi Susa na pia tuko na Mheshimiwa Peter Wakori na Mheshimiwa Njoroge Mahende. Wakati tulipoingia pale katika kituo, jambo la kwanza tulipata ya kwamba all presiding officers walikuwa ni diehards wa Njoroge Mahende ambaye alikuwa pia ni competitor wetu. Ukiangalia pale kwa clerks, actually inakuwa sisi tulisense ya kwamba kuna kitu iko pale inaendelea na haikuwa ni mzuri. Hata tunaposema sisi kama mahasla tupangwingwi, tulikuwa tumepangwa kuanzia asubuhi
asubuhi, na sisi tukaanza kukua macho, tukaanza kuzunguka round tukiangalia mambo itaendaje. Ikafika wakati ambapo tulishika kura ambazo zimetikiwa jina Mahende, na hizo kura ambazo tulizishika tuliweza pia OCS wa Muthaiga alikuja na kumshika, na sisi tunataka kusema hivi, chama ilituhakikishia kwamba kutakuwa na free, fair na credible nominations, lakini kesho hiyo fair ambayo tumeangalia leo tunaona ni kama ilikuwa ya transport. Sisi tunataka tuwaambie hivi, tuko imara, tumekataa uchaguzi ya Karura Ward. Kama viongozi wa Karura tunahitaji fresh nominations, na kama kuna hatua ambayo itachukuliwa dhidi ya huyo mwizi ambaye bila shaka amekuja akahonga mapolisi, amehonga maclerks, amehonga maPOs, wote ni wake, sisi tunasema kwamba hatukubali hiyo uchaguzi, na party tuhakikishie kama hawakuwa wamejipanga tuende kwenye tunaenda. County Commissioner we county ya Embu Edson Nyale ni gatebire buna barabuna nsemo yobolendi teli gochigosona na mangana renge tobo chori bokome go nomination sase byama ao ni gatebire buna gasi ya buna barabuna nsemo yobolendi no kone kibuna obolendi mbobekira chinsemo chonsi kolende teli gosona na amangana yobo chori we byama ni gochenga kecha rege kuroge tindi gocha saba na siasa bali getiko chigotora no murembe ekare ko yobo chori bokome bogendrete ase chinsemo ao. We, the government, we are not and we shall not interfere with party primaries. Our key mandate is just to provide enabling environment and ensure security of all the polling centers, tallying centers, and party primaries proceed on uninterrupted. Embu County has been and is a peaceful county that embraces diversity of political views and thrives in harmonious coexistence. The county has so far experienced emerging political violence perpetuated by hired goons and, to great extent, political aspirants themselves. We have established as a county stakeholders coordination and consultation committees that has mapped the security threats and developed mitigation measures against such threats, political violence being one of the major threats so far identified. Na bugo ekiombe mukurase county ya Nakuru ni gogia cha kire asenchera yoko bwatrana amo nebyombe binde herikonyara gosiro boli mibwa mauga asensemeyo ne kiombe gyate birubu nenenchera yemo yoko nyara ko bokensemo ya mauga ayo samatuka manga baremia bange banyare gutika maiga nigo basegetira abantu wesoka na kubwatrana mo na borobo asenchera yemo yoko nyara gokinia kemeriye kyo na boy gokonyara ko bwatrana aso gusimeka amauga. Miss Peter Wanjala Palanga. I'm the national chairman of a union called Kenya Export Floricultural, Horticultural and Allied Workers Union. This is a newly formed union. We started registering of this union by 2014. But over some time we have had some court issues. We've battled it up with our brother Atwoli, who had objected its registration. As we've continued on to move on, we've tried to get to recruit members. And here specifically where we are, I'm proud to mention that as a union, this is a milestone that we have achieved today. We registered, or we entered into an agreement, that's collective bargaining agreement, with this firm called Florahola by February. It has been registered through the industrial courts, and therefore it's a legitimate document. This is the one kind of document that we have achieved, and we have no doubt in our minds as a union that this is an eye-opener to other stakeholders. Our union has been registered to draw membership from floriculture and horticultural industries, the avocado and the flower sector specifically. Unlike the other union that gets into other entities, other properties like CISO and all that, this is a union specifically for floricultural and allied and horticultural industry.
Monchumurigiria ayungati yali tabatoko kwariganeria kulende chikora gaisa tayo monenda mange ingena nasemese gaseri bwanya ko gosansa muranira na gokumanyabu na gendreto gwateka kuro chinkongo chonsi ime na isiko yorogongo rwa gusimbia mono asoko chora gotengera Ndizi TV obwansubu mugusiga ndrago tobwatia ko sensemo ya mtandao nsemo ya Facebook tonyore buna Ndizi TV News na bagenseme ya YouTube na bagotonyora buna Ndizi TV News rutobwatanira kuro sumo no bimanyererio igakoroko Joshua uta nabo iganseme yoli ya biche igakoroko na Petronira mokira tumira nisato nonko yakiro musumari gabo ireterene nche nkorokwa Vincent Onyancha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echochira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echochira se nyumba ya Brighton Apartment ejere busyo bwekiro ya